Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atama tepukna pungala ta'ala ke hadir. Alhamdulillah tersyukur merajari sesi arajan da pungala ta'ala. Angka ki si puluh-puluh masum pulolo masih kampung dalam di acara yaitu halal bihalal. Biasa wakate sapai yero betungan na yero halal bihalal. Degagilal kamus amu gare ara de tunisan. Biasa muruntuk ko kamusnya makadami ahillah yuhillu halalan betunganna terurai pada to pitta marota na ipaketta maka iriasang uhillah. Sini no masalah malebih kadere. Iya koi baca taci dici di roga gairo maki betumu tapi digasak ding atu kenana apa kadaki halal wadding bi si bawah halal wadding itu betul kan makanya wadding si bawah wadding aku mir betul kan dar tapi ternyata makumu sapana nasimpulkan maka da iro pe halal bihalal sikdi pak doko atau kemasan risidi acara melebi iya kumakada te kemasan pak doko aja muta pratikala dirbetungan pak doko nah yang penting isa nah apa ya ku minum ngita we aqua mega tau deni seng aga jir seng aqua pokok nama dak kay minungi saudak kay tapi din sebetungan aqua aja nata sapai betul yang penting pajak ki madaka makotoni pak doko dam itu halal bihalal tapi isinya isena adalah pekoi batewe si di acara pasi pulung isum puloloe atau si kamponge nato si halalakan. Sini no masalah melebih kadiri. Wattuna ramalang kinroi kampung masigi ulroi ina denang ka nei cau ega arwane uluk kumakun raye ina tulimege ha makun raye tulimege makun raye lauki pasa mega to makun rai dan insyaallah matu ko suruga mega to makun rai apa iya makun rai iya natama na suruga amode natama suruga lakaina na salah itu ya porone itu amut tama suruga tapi dena tama suruga bainena igatanya jena si wali yiku dua bene dena sampajang dena tama suruga lele wali gatang
Jadi makun rimi kata matuk ke suruga. Waktu naramalak kaminan sibuk pogau amalak Ramadan adalah makun rimi. Napa tatik talu moto ni manasu. Aga napa go orang newe mengerok. Moto pi matuk napa mengiro. Sini no masalah malabi engkadere. Maka dia nabita apami napagau makun rimi. Arwa baban nasuru gemuk bi. Pertama, ia kona jagaini sempajan 5 waktu namakun raya. Najagaini sempajan 5 waktu na. Ekegia sang ijagai. Ia sang pajaga gawang mabila mupi golo lo sadia tikangi. Iri asap pajaga gawang. Ya kumonrolemi cakarudu pangonroak gawami. Makotoni ro ya sange jagai sempajang de pada dapi waktu na to sadia memang. Gangkana makunrek jagai sempajang okome meni sujadan na tudang na batawe. Okome meni masigi na batawe. Ia koyukru magampang ina jagai sampajan nama kunraye na iya arwanewe. Ia ko makunraye apa kami namege waktu nama kunraye ko boleh ko kampungnya. Ia pido arwanewe ko galunge ko darae. Igangkan nak mumelo ki jagai sampajange meromoto nan nauki setang. Tatik 10 sit di mopi menrik ni apa milo mak berjamak koloroi. Nah ite macare pemotorok na bisa isi jolo. Matangangi mak bisa motorok bang ita ko masigi Kigani pun royolo. Maka desi talata memuka mak bici. Patujuduai. Peri-peri mu bisai napa mu pakai lo masigi napa kotongan. Nadapi tema sempajang napai Allahu Akbar taperokok nipu imam berarti dia nama sabbo sana menre itidal toni macin rolok kupu imam maka dia tinilalat 72 to ngat jam-jam aku mapaci motorokku udah pitopa birjamaah sujud toni menrek maniraka kedua napa mari ngerang Allah depa palewat jenne mako batewe melo patuju melo jagai wisam pajak birjamaah tapi angka setan ia makun rai manyamang ya bawa ko melo ni loro padini jolo komporo tapura pinasu bodong pura pinatu napi pataru jadi magampat tu paling makun ritama suruga. Yang kedua, ia kona pasuku ni puasa na makun raye. Ia sesuku, ia kuang kanal masijai nasulu, kuang kakalana masijai nasokong, suku. Yang ketiga, makun raye arwa baban nasuruga mu'bi'i nareko na samponi sirina si bawa sirina lakaina menjaga kehormatan suaminya. Fatima ipodang ko nabita Fatima iko na tumatu pangulunna makunray ko suruga tapi yolay bunda ati katama na iko dia najelaskan nabita si pak na bunda ati karena makde penasaran ni Fatima agaro amalak na bunda ati kana yolo tama suruga naya panguluna nale anak na Husain nepai lobolan na bunda ati kah kato nigero iya Fatima binti Rasulullah nigata sibang anakku Husain arwane ai de upatama orangnya ko boleh pak digagi lakai kumat di bola
Maka dari Fatimah, anak-anakmu paji, epak-epakmu pi, dia pa nabalik ga. Nakadaamu je dia nabalik asalak arwani ya senna, dia umelok patama, ilalam pola, nasabak digagil kay kumat di bola. Oh iya napas sabar menjaga kehormatan suaminya. Iya makun reye arwa babana suruga mobi. Utanay ki garebu. Dito gaga asang arwani kuilalang hapeta. Manasangka. Tapi upasak ki iro na cacay lakay talagay. Lagay laloy. Ya kong ka na caca lagay. Sinino masalah malabdi. Iya pala ko rin tami lagay silay. Amo sang orani silay siya Maria. Mariam. Sinino masalah malabdi ang kadiri. Gangkan na pati manasabak penasaran ni makadaagar o pakudo. Bunda Atika na Mariolo tama suruga na ya. Na pareway anak na napalaw pimang. Kato-kato tanga, tingkakan ni tanga pak di negara ni na bawah. Ia to tama, maka dai Bunda Atika, tudat-tudan ni jolo na melo ka tama kamarae, mamode. De na meta nang kalakay ku pole. Ya tudat-tudan ni. Dene way mak bicara tamu agung ye. Anak na nabitay eh. Tapi nasabak dena mitanang kalakay na pole. Napasak barat tamu agung. Tudak-tudak sinampak meka tama mamode. Apa mi de mitanang kalakay ku pole. Tudak-tudan ni Fatimah. Na ito koyolo na babangnya we angka saparah. Angka to baskong. Angka waena. Katoway rinung, handu, cambo. Agama anak guna nih. Sisan na masuk Bunda Atika pole kamarae, bello pagah. Kenro ki melo bunda. Naliwa ballo tabenengi di makada botike kami talawi. Makadai Bunda Atika wasok podakon nak makada dena mit nang kalakay ku pole puru jadi kong kay matu lakay ku pole napaka natiro maballo sa uni takona makuburo ba ini pak makun ray makwero yudanyo ko suruga arwa babana suruga mo bimatu tania babal babu rayan babanna Papua saya tapi arwa babanna suruga makedang-edang iya tola bu iya tola napa kak nai tamatu lakai ku pole puru na tujuh mata kak mabalos sau takona nak kada aga palik guna nai angka sapera angka baskong kawena wairinu handu cambo nak kada ye kong kay matu lakai ku lo patudang nyoko sa parewe napalawala aje na lau berame ko baskonge napau saula ko napu pinue ceke ususui pusat na handu nakadiro cambo aga pe gunana iku puramane lu pakat ka makwaro puren sala aje nako we puren susui pusat na puren minu lawale ni cambo ko kuramo pi batiku lade niki dai engka cambo lebih baik di cambo kak daripada pungala ta'ala matu cambo kak surimun sini nomak salam lebih kadere yang keempat makunrei maturu loko lakaina Fir'aun majasi pak tapi benena maturu loko lakaina Fir'aun majasi pak tapi benena tama suruga gara-gara maturu na loko lakaina
Pikko jana sifat na lakai tadi itu penapaja jana sifat na Fir'aun. Taat kepada suami menyebabkan satu perkara. Mudani suruga, mukno biki suruga. Sini no masalah melebih kadang. Puraki malap purai purani ramalang. Perlu ipakat ta ihe ipakanjaki asisumpungan ngiri pada tarupa tawe. Ia ko dosa ko pungala taala purani narna ramalang. Angkata mapuasa pengampunan dosa. Maringkalinga ki papidato ko masigi ko loki matarawe ko purai subuh cara masubuh tudat ta maringkalinga bicara agama tak dan dosa si tak gatungan si bawa pungala taala. Baka makadina bita man soma ramadana imana wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi. Nigi tau makanja puasana ya dam pengemanang dosana mapur labae. Igangkana wad dijaji engka ki masupo le ramalang mapaci dosae si tak gatungan si bapungala taala pada pacina anak loloi bunga ijajiange. Gangkana makana bita khaba wa hasira qaumun adraka ramadana walam yughfar lahu. Rogi tau angket palabe ramalan na din riak dan pengemana dosana oleh ripuang Allah Ta'ala. Ulan ramalang murusui dosa si tak gatungannya si bapuang Allah Ta'ala. Makanya ko puri malapa tawe dosa ta siri padat tarupa tau melo ipakata melo ipakanjaki melo ipahalala. Maka itulah ibuku dengan kemasan halal bihalal. Maka dia pun Allah Ta'ala duribat alaihimudz zillatu aina ma thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. De nulle lolongat de cetaulino kenrokin rimonro sangadina makasip pi batena matumali ripung Allah Ta'ala makanja topi batena makdumasi ripadan rupa tau. Ya koko bawa pung Allah Ta'ala makasing. Tapi detis semak dumasi daripada tarupa tahu. Nak kita orang ini nabita termasuk ki al-muflis. Tahu bangkero. Dape sabak yuk ko nabita. Atadruna kamanil muflis. Misamoya sangi tahu bangkero. Mak dupa-dupa papi balina sahabat. Di antara angka mape balik al muflisu fina malla dirhamalahu wala mataun. Ia sangi tau bangkero degaga duina degaga agagana. Maka dia bitoko milino ya tu. Iwa ku tanangi bangkero matu ko surimun rekupure kamalino. Maka dai sahabat ia ko maku itu pungala ta'ala itu nanya suruh na misangi pale. Maka najelaskan nabita innal muflisa min ummati ia sange bangkaro polok kumakku ma ya'ti biyaumil qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Angka matu to pangoloy sampajakku punge angkai puasaku angkai sakekku tapi de pana salai onron na angka ni pasingat na. Makanya to tu sampajan na tapi na puji toy maka kadaiki. Na lori ati masolang ati na taro. Maka karopa ko mak bicarai. Maka apalan na sampajange ialay na yasokongang tau puraya kada-kadai. Puray isolangi atinna. De panasale onran angkasi. We napuji tu pitan na itawe. Tania gau na natanrai. Apalan na puasana ya kamajarang. Talipay angkasi sidi.
wa akala mala hadza na pujitoy manri gagan na te dina halala na puji law dara emaele nrewa ipolian ni loka de apo gaga dara lokana tadi atu padangkal loka berarti lokana bitenala nanre gage tawe dina halala lokemi wakiliki gangkana apalan na sekena pasidekana ya kamajarat tau purenan rekagana dina halala capu sempajang capu apalan na puasa capu apalan na seke we ang kamu pamasinga wasafakodama hada angkai pung he napacoloy daraku dina halala he bakat tanya bawa darato ngaku amo dara atiku napacolo to mak bicara na makarupa na napat diri ati macolo daraku na taro maka di pungalatala aga na payaliko na capu ni gagane fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alai ya ko capu ni amala na yasukungan nang kamu pemilu iwaja dosa na si tau puri na pejari iyalay ni pakukong dia kan tanah bangkero kumakiro he capu amalae dosa ipakukong bangkero magi na kuaro nasaba okkomi bawa pungalataala makasing tapi detis sangi makduma seri padat tarupa tau sini no masalah malabing kadere sigilingan na makalalek to okkomi bawa padan rupa tau macam makduma se maka besar magalak matulung isapa kodei mudani ki komite na pairita degak tau newa si salah maka sila daripada nerupa tau sit di bawah kekurangan na sit di bawang mengingi masam paja sisan ni akada aso jangan apa tu magi nakada aso jangan apa ia tahu mega amalak no suruga tapi melo tama degaga goncin na suruga na bawah aga goncin na suruga sempajang mega malana tapi dia na sempajang degaga goncin na bawah jadi peko ni pale maka day pungalatala nigi pogaw amala madece maka famayya mal mithqala dzarratin khairan yarah nigi pogaw dece ngamusi kanukuloto tata ipitan tapi ko pogaw ki amala tapi deta sempajang ipita bammi matu asri mondri karo kesuruga amalakmu tapi dega gonci mu bawa mancagi pita bawa mi makanya kau pogo ki amala asam paja toki berak lolo gonci ki matu tama suruh gemalai jadi itu sampajangi paling ternyata decin dia leta makanya kau nasuruh ki pungalatala mas sampajang pakas singilalui sampajata tasassa leta kodeta pakas singi sampajangi tasassa leta matu angka paki buah bola tukang napodangi punggawana mapisau nak jolo iya maki buah bola punggawa magi matoana buta-buta tona maka di punggawana taper-perengi aki buah ki bola cik di panapa ki paja cik di pajolo tak buah napa paja oh iya pale maki buah ni iya robatena maki buah bola dena nakatai apa maka damu magam itu nak paja jaji bola napudangi punggawana jaji ni bola punggawa masih ya to iya masih ya lo bilang nih maka dari punggawana yaitu bola muak buah emondrie ala nih hadiahku mereka napa ini sesalena benengi wisang maka dah hadiahku mau pale lupa kesini meni wasan ya buah bami ni salahin maka sisang he ang kamopi na pinranga umur malampi pungalatala pekasini sampajata tasassa aleta kode apa decin aleta iya tu
Peko ya sangi pakasing sampajangi abire jama ki ko sampajak perlu. Akatan atau maki buah masigi adalah melo yonroi mak birejama. Apa ko mak birejama itawe najamin nabita na tarima mak boro ngepung Allah taala apalan na sampajangi. Sini no masalah lebih kadere. Makanya maka sipi bate tamat tumalir pung Allah taala makanya topi bate damak dumas daripada nerpa tahu napa suku akatutungan ngerino. Sini no masalah lebih kadere. Maka dia nabita angka talu sipa ya punne na makanja asi sumpulolonge. Makanja masih kampot tahu dari ko ya punne ye sipa bahkan wadi ki mancaji wali nareko rulip boleh ye sipa italue. Aga yang pertama antu tia man haromaka. Ya ko angka tahu maseke idi malengi. Iwerengi tau seke wah itu malabbi itu iya ko tau mabas saya leng ay de makanja mo sa tapi de na malabbi pada labbi na ko tau seke ya leng aleng yano magay marepeto kinaleng ay pakabala mi itu pakamaja mi itu tapi ko tau seke ya leng nilainya tinggi magi ko tau seke ya leng wadi jaji nakapesa lena mega moje anu kunairo maje na lena malenga tersinggung nalato gagana nak biringi mega pinak biring di angkap palatta taruntu okro agaga nak biringnya pak gara-gara di malengi naman caji mak bireto wadi jaji nasabari idi malengi gangkan apa aja masih ke sini no masalah lebih kader. Yang kedua, watasila man qata'aka. Bersilaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim. Angkat tau bombe ki idi mewa yada. Nakada atau gaji ku yewa ada na mencik kedona. Asal pura itewa ada amma kodi dena to si salah sana. Yemi ko tewa ya ada napas gilo takaboro ticu nati semema ni makan sipak na pabombe bombe. Yang penting pura yewa ada pura kimilawa dampang ngamutane di salah maka itu nakap pengalatale sipak maka lebih. Yang ketiga watu sina ilaman asaa ilaika. Mapedeceng lori tau pure pejari ki angkat tau majasi pak na pejari ki maka idik padecengi nabita tungka melo masigie runtu irota yolo na babanna na urusu yolo iro carepairo na pabiring na palo masigie wani pe mana angkasi na pak birisi na urusu si Nisa nabita maka dairo bali bolaku Yahudi talak rota yolo baku tapi dia macai di hari yang ketiga nasapa si nabita pak dedi gaga aga itu tasapa isu taala nakada angkaji hadiah nawarengi bali bolai de ini gaga mancaji lo masigi nangkale karebai malasai mapari-pari lisu aki gua ko pandi miki lo celeng to malasa niga to malasa nakadairo langganat ta kwele bawa leki rota mana si bepai na bawangi kato tanga niga to iya Muhammad niga Muhammad langganamu kwele aga nasa Yahudi kasipa ampebu Muhammad padaku Yahudi nisengak malasa de piga celengi ka iko sosu pejari utalaka rota yolona babamu justru iko jol celengi ka buat foto pak bepa mapamula makokai Muhammad ashadu alla ilaha illallah wa ashadu annaka Muhammadar Rasulullah tamai salah Yahudi gara-gara pak pede cenge loko tau pejari maka kue di irulek bolai talue sipai
Maka pungala ta'ala maka derajat mencaji wali-wali kecil di kampung kita. Sini no masalah lebih engkadere. Labai ulan ramalang. Purani mapuasa tawe. Purani itahan nafsue. Aselena narekolabe ramalang irlemupan tahangi nafsue. Menurut sejarahna napaturungi pungala ta'ala ulan ramalang. Napaturungi pungala ta'ala perintah puasa. Deje tu paling nasimula agama salang ide. 10 manilima tahun purana ilanti nabita mancaji nabi napaturu perintah puasa. Oko mani Madinah pada tahun kedua Hijriah. Ia waktu ero mega tahu si bawana nabita pole Mekah nakana lasa aga lasa masoedang lasa masolada mega tahu nakan nalasa magi nakan nailasa iya ko Mekah kampun na bitawat tuiro makurang andre mapalahaway abang ngalit ce ilok ko Madinah mega andre macakke haway. Nah itu ko macakke hawai manyamamana yan regagay. Gangkan na mega tahu taliwa bate na manre pa mega andre na manyaman andre gangkan na malambaci di posina di mo prapaja. Na iya tu pale ko marepe masola da tawe sagala rupa tu lasa pole. Sagala rupa lasa pole. Magai apa iro andre mak beni iya tu mancaji lasa iya ko golla mega nak beni nakan netela sagula iya ko lunra mega na mak beni nakan netela kolesterol lasa mak beni makanya waktu ero napaturungi pungala ta'ala perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. To matapo puasa ko iwajika ko mapuasa. Napagaw inabita si basaba na iron na malasay tapi mapuasa mo sawilasan na. Nakan nalasa tapi mapuasa mo saulasan na. Ia nampai makada nabita sumu tasihu apuasa ko barak madisik ko betul na ia komelo ki madisik dising amal kangi puasa apuasa ki barak madisik dising iya napawi nabita iro pura mani malapa tahu pura mani ramalangiro napawiro apa nita ni lasay onaro lasa masoedang naro mega lasa na parole ko masoedang itawe sisa na mapuasa siulang saulasay purane ro makana bita sumuta sihu ya komelo ko ba dising apuasa ko ya apu tu biasa makada dewa puasa ya ustaz apa malasa ka justru nabita tau malasa na poda makan apuasa ko komeko ba dising aga hubungan na puasa si bawa adisi disingenge iero puangala ta'ala napakan kailala buah-buahe siddi bakteri asanna bakteri biculada iero bakteri aga gunana iero nanre andre lebih yandre misalnya mega golla yandre nasesa tubuhe maka iro bakteri manre matu sesana den akan naki penyakit gula makanya kapo giselero bakteri maka naki bito magampang ipaham jadi angka bito napakan kapungala ta'ala pakan repase pakan repaje pakan recuka pakan relunra pakan regolla lengkap iro pakan rekan rilang jadi kuangka anre tama misalnya angka lunra tama contoh na sesai tubuh angka ya bito capuri
maka de nakan nete kolesterol. Apa magai capu de gaga monro mawari. Ini ko amo bito-bito cauto manre. Magai pak megalada itama. Maka de bito-bito amo ya cauto kumakoi apa we talumangko je coto tama. Na sesa tubue, na sesa bito-bito monro di malaga, monro di mawari. Iya na tu manca jilasa. Nah, yan man ilasa apa mawari monro malaga. Te matanda. Segala rupa ni Pak Bura. Maka dasi doktoro iya ko malasa ni tawe na iburai. Iya siro Pak Burai ko de na si cocok tawe. Iya siro manca ilasa baru. Jadi aja tak heran pede mega Pak Bura, pede mega tolasa. Iburai golana. Yesiro Pak Bura gulaero dokode nasi cocok tawe nambah si jantuna. Ibu re kolesterol na. Kode nasi cocok tero Pak Bura kolesterol nasana si ginjalnya. Ibu rewit tekanan darah na Pak mega penjenandre. Nah saya sabito-bito pakan re penjewe la ibu rei nambah si lambunna. Jadi pede mega Pak Bura, pede mega lasa. Maka seorang dokter pole Amerika ia kuang katau malasa edena naburai aga pale na terapi mani aga terapina fasting terapi ya sange fasting tidak makan yang berat denanre roti denanre bale wae bawan ninung ya sa fasting terapi. Jadi kong katau malasa de na buraiwi aga pale na de mi na pandrei arua aso na de na pandrei na impus mi bawang napa minum tapi de na mandrei arua sona na talitiro arua sona de na burai to balasa arua sona de na pandrei sautongan gangkana mengadakan penelitian maka ia mematoje rupale nabi nasalenge de metonang kana lasa de nang kana malasa nabi tu ia mani na malasa melo ni mate masam-masam mani sama melo mani mate yolona yero de nang kana malasa aga rahasiana nabita minimal di luar Ramadan minimal arwa asona mapastin terapi arwa asona de nandre nabita nabinna salangi ya ko sinengi mapuasai kamisi mapuasa toy apa sineng apa kamisi ya di arwa asona minimal arwa asona nabita mapuasa ilanna si ulangnya iya na rahasiane nabinda selangnya de nangka nakan nailasa sangadina melotogo mani mate na pamalasa maka iya na sabari dokter pula Amerika na sabari tama selang na sabab penelitian na makue yaro berdasarkan sumu tasiu apuasa ki na tomadisi sinino masalah balabi engkadere makanya lepas bulan Ramadan puraki mapuasa ko ulan ramalang madisi-disi makokoy biasa ko puri malepat tay biasa tak kalupa si tay mandre loki masyara mandre tauwe cek demo yandre tapi pitu bola yonre masyara cek demi tapi kepitu kali cek de mancaji matomega makanya monrina leperenge na sunnah kasinabita mapuasa anang asona ya sangi puasa sawal nigi mapuasa anang asona puasa sawal pada ilaw na nareko mapuasa si tahun maga bate na rekengi ang kaguru tareking apa makari pungatala manja abil hasanati falahu asram thalia nigi papolisi di decing iwala 10 30 asona ramalang na puasa ki berarti 300 annang asona 60 na 360 na aso ilana si taungin 365 jadi ko mapuasa ki ramalang siulang
ma puasa toki puasa sawal wat dijaji padai lau na kuma puasa ki sitau etana apalan nero padai demi nak kuaro tapi pada ya sang itu pada de nak kua polo peku polo pada wita polo peku itu pada mi tapi tania pada noto niro pada ko ma puasa ki apalan nero ko puasa ki sitau ma puasa sawal le. Kemudian ia ko angka makarro angka de nama kasing tipunna puasa ramalata maka iro puasa sawaliro iro matu tempel egangkan nakalipu ia kumakunrei ma puasa sawal mancaji suku puasana ia matu nudani yobyo ko babanna suruga. Nah kemudian yang ketiga fungsinya puasa sawal adalah wedi jaji natarapiki naburaiki poliki masyara pitu bola yonre gangkan atau maso ma puasa ki monrinna insyaallah tak bura siap lasa angkekan nasi kimatu lasa andrewewe sini no masalah melebih kadere kemudian pure malepa di raja tawe magere sapi mega daging yandre maka monrinna situ hari tasri 10 Zulhijjah malepa itawe talungas so dewa di puasa 14 15 16 setiap pertengahan bulan nabi tama puasa sih maka ko pura ki malepa di raja deta maingat manre daging mega silasa apuasa siki talungaso insyaallah tak bura siye lasaiwe sini no masalah lebih yang kadari jadi ero idi puangala ta'ala paturungan puasa de bawa makada asuri munri na weringi apalana bahkan okomopi lino na were memani persako na were memani adisi disingan sini no masalah lebih yang kadari oleh karena itu ipalabe ulan ramalang nasi bawai dosa repak-repak si tak gatungi pungalat ala isaliwanna ulan ramalang kita bersilaturahim ipakasingi asi sumpulolonge mak bali bola masih kampung mas sumpul lolo insyaallah makan rewa ki matu risese alat birena pungalat ala nasi bawai lepak dosa tapuli puang Allah Ta'ala lepak to dosa daripada tarupa tahu ya kode gaga dosa na tawe ma'asyal de na melo narakat tarimai ya kotiani narakat tarimai alhamdulillah suruga na tunroy memagi-magi na ringi puang Allah Ta'ala awatange adisi-disingan na to pada salama si pakeriyo mato ko suruga pamasena amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamda yu'afi ni'ma yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim adhimi sultani ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatal matin ya rahimal masakin irhamna ya arhamar rahimin rabbi fil lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara Allahumma rzuqna imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa ilman nafi'an wariskan halalan tibatan mubarak Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina Allahumma hdina wahdi bina wahdina sajami'a waj'alna sababan liman ihtada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.